Ayun guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and share this video po. Maraming salamat. Please share this video po. Kapit mo ulo. Sakit kamay na. Dako lagi. Dako deh. Okay.
Sponsor ka na. Hmm? Unsa? Ha? Unsa na? Ano po? Abali na rin. Because Good na merek. Ganda lang. Tawa na ganun, makatawa na ganun, no? Nagkaroon na, mahilak na noon. Matawa sa kasakit. Sama-sama to ah. Ikaw na ako itong itlog.